Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo guca ibintu muri Masisi. Imirwano irakomeye cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo barimo kugaba ibitero bikomeye cyane ahitwa Iremeka. Ni hagati ya teritwari ya Masisi ndetse na Karehe. Amasoko yanjye muri kariya gace aravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 21 ibitero by'abasirikare ba Kongo birimo kwiyongera muri Masisi. Muri aya makuru yacu rero turaza kubigaruka ko idonido. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo abasirikare ba Kongo barenga 130 baguye mu gace ka Nzingati. Ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera mu bice bya Masisi, aho intare za Sarambwe zirimo guhangana n'ibitero by'abazarendo ndetse n'ibitero bya FARDC. Muri aya makuru yacu rero turagaruka ku rugamba rukomeye rwabereye mu gace ka Nzingati. Muri aya makuru kandi ndababwira ko abarwanyi batwirwaneho bamaze kwigamba ko barashe drone 6 za FARDC n'abarundi. Abarwanyi batwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe baravuga yuko ku munsi w'ejo ndetse no mu gatondo k'igenekerezo rya 21 barashe indege zigera kuri 6. Ni za drone z'igisirikare cya Kongo zirimo guhagurukira Ikisangani, ndetse amakuru dufite akemeza yuko izindi nazo zirimo guhagurukira mu mujyi wa Karemi. Izi zose rero intare za Sarambwe ndetse na twirwaneho barimo kuzirasa. Nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe muri Kivu y'Epfo. Igisirikare cya Kongo kimaze kwigamba ko cyaba kisubije agace ka Puwezero. Hari za video zerekana abazarendo ndetse n'abasirikare ba Kongo bavuga yuko bageze mu gace ka Puwezero. Ese koko FARDC n'abarundi baba bisubije agace ka Puwezero? Amakuru yacu araza kubihinyanyura neza. Muri aya makuru kandi ndababwira yuko umusirikare wa Kongo ufite ipeta rya koloneli yamaze kugwa ku rubuga rw'intambara muri Minembwe. Koloneli wa FARDC yarashwe. Ibi byose rero ndetse n'ayandi makuru akomeye cyane nibyo tugiye kugaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse wibuke gusangiza abandi aya makuru. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere muri Masisi. Teritwari ya Masisi iri muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano kanya aravuga yuko urugamba rwambikanye. Abasirikare ba Kongo n'abazarendo barimo kugaba ibitero bikomeye cyane ahitwa Remeka. Harimo kumvikana urufaya rw'amabombe. Amakuru dufite aremeza yuko igisirikare cya Kongo kirimo gushaka kwigarurira kariya gace ka Remeka. Ni agace gakomeye cyane kari hagati ya teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo. Urwamo rw'amabombe kandi rurimo kumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe ndetse na Kabare. Biravugwa yuko FARDC n'abazarendo barimo gushaka kugaba ibitero bikomeye cyane muri Kivu y'Epfo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu.
kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21 humvikanye urwamo rw'amabombe mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Biravugwa yuko abasirikare ba Kongo n'abazarendo barimo gushaka gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Humvikanye amasasu menshi cyane, ariko yaje guhagarara nyuma y'amasaha 2 y'imirwano ikomeye cyane. Mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru twamenye nuko igisirikare cya Kongo kirimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende. Abanyagihugu barimo gutizabo. Hagaragaye imirongo miremire y'abaturage barimo guhunga agace k'imirwano. Biribonekeza ko teritwari ya Masisi yongeye kuberamo imirwano ikomeye cyane, ndetse amakuru dufite aremeza yuko igisirikare cya Kongo kirimo kongera abasirikare benshi cyane. Hari abasirikare benshi cyane barimo kugera mu micungararo ya Remeka, abandi benshi barimo kugera mu micungararo y'imisozi ya Ngungu. Hari amakuru dufite avuga yuko igisirikare cya Kongo cyaba kigiye gutangiza ibitero bikomeye byo kwigarurira ibice bya Ngungu. Amakuru kandi aravuga yuko FARDC ndetse n'abazarendo baba bagiye gutangiza ibindi bitero bikomeye bigamije kwigarurira ibirombe bya Rubaya muri Masisi. Bino birombe by'amabuye y'agaciro biri muri Rubaya birimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Mu minsi ishize ubutegetsi bwa Kongo bwafashe bino birombe bya Rubaya maze babyongera ku rutonde rw'ibirombe byeguriwe Abanyamerika. Bwari uburyo bwo kureshya perezida wa Amerika Donald Trump kugira ngo ashyire igitutu kuri M23 maze ive muri biriya birombe, Abanyamerika begukane ubugenzuzi bwabyo. Muri kano kanya rero biribonekeza ko FARDC n'abazarendo bafite imigambi yo gutangiza ibitero bikomeye cyane, ibitero bishobora kugera mu bice bya Ngungu muri Masisi, ndetse ibitero bishobora kwerekeza mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Imirwano rero irakomeye cyane. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20 habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Nzingati. Amakuru dufite aremeza yuko za drone kamikaze z'abarwanyi ba M23 zivuganye abasirikare benshi cyane ba Kongo. Muri iyi mirwano yabereye muri Nzingati, za drone z'abarwanyi ba M23 zatwitse abasirikare benshi cyane ba Kongo. Amakuru arimo kongeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo barenga 130 baguye mu mirwano yabereye muri Nzingati ku munsi w'ejo. Abasirikare barenga 130 barapfuye. Amakuru kandi akemeza yuko abandi benshi babarirwa mu majana bakomeretse mu buryo bukomeye. Ni mu mirwano y'injyana muntu yabereye muri Nzingati. Kugeza ubu turi ko turavugana, amakuru arimo kongeraho aremeza ko ibiziga by'abasirikare ba Kongo byandagaye muri Nzingati. Croix Rouge irimo gukora ibishoboka byose ngo irebe ko yavanaho ibiziga by'abasirikare ba Kongo, ariko ni ibintu bigoranye cyane. Irya nino ku misozi imirambo irandagaye. Amasoko yanjye muri M23 aravuga yuko imirwano yabereye muri kariya gace ari imwe mu mirwano y'injyana muntu, ndetse ko intare za Sarambwe zatanze isomo ry'imirwanire ku gisirikare cya Kongo. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi, ndabamenyesha ko mu Minembwe naho urugamba rwambikanye. Mu gace ka Minembwe ahazwi nka Puwezero, imirwano irimo kubica bigacika. Muri aya masaha make cyane ashize, igisirikare cya Kongo ndetse n'ibimenyesha amakuru byegamiye kuri FARDC bari batangaje ko bamaze kwisubiza agace ka Puwezero.
Hari za videwo zirimo gukwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi aho abazarendo na FARDC barimo kwigamba ko bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Nyamara ntabwo ariko bimeze rwose. Muri kano kanya turimo kuvugana ku isaha y'isaa 9, ndabamenyesha ko agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 ndetse n'amadubu ya Twirwaneho. Ntabwo FARDC yigeze yigarurira kano gace ka Puwezero, ahubwo imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri kariya gace. Mu misozi ikikije Puwezero urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Indege z'intambara nazo zakamejeje, za kajugujugu z'intambara ndetse na za drone. Indege za Sukoyi zose zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe muri kariya gace. Muri iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe, abarwanyi ba Twirwaneho barigamba yuko kuva ku munsi w'ejo bamaze guhanura drone 6 za FARDC. Ndasubiramwo, abarwanyi ba Twirwaneho baravuga yuko kuva ku igenekerezo rya 20 ni ku munsi w'ejo wa gatanu bahanuye drone zirenga 6 z'igisirikare cya Kongo. Amakuru kandi aravuga yuko za kajugujugu za FARDC nazo zirimo kuraswaho. Abarwanyi ba Generali Makenga ndetse n'amadubu ya Twirwaneho baravuga yuko izi ndege zirimo guhanurwa ku bwinshi. Amakuru dufite aremeza yuko igisirikare cya Kongo nacyo cyamaze kubona yuko bano barwanyi barimo gukoresha ikoranabuhanga rikomeye mu guhanura indege za FARDC, cyane cyane za drone kamikaze. Muri iyi ntambara irimo kubera muri Kongo, ndababwiza ukuri ko imirwano irimo guhindura isura. Intambara yamaze guhindura isura. Impande zombi zirimo gukoresha intwaro zikomeye. Harimo ubuhinga bwa none, harimo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, harimo ubuhinga bwo gukoresha za drone kamikaze, ndetse amakuru dufite nuko hari n'ubundi buhinga bukomeye burimo gukoreshwa mu kurasa za drone ndetse n'indege za FARDC. Intambara iri ku rwego rwo hejuru kandi ni intambara irimo gukoreshwamo ubuhinga bwa none. Amakuru yihuta cyane amaze kungeraho muri kano kanya aremeza ko muri iyi mirwano irimo kubera mu Minembwe, abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho barashe umusirikare wa Kongo ufite ipeta rya koloneli. Koloneli w'igisirikare cya FARDC yarasiwe mu Minembwe. Ndasubiramwo, umusirikare wa FARDC ufite ipeta rya koloneli, intare za Sarambwe zamurasiye mu Minembwe. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Uyu mukoloneli aje akurikira abandi basirikare benshi ba Kongo barasiwe ku rubuga rw'intambara mu Minembwe. Inkuru mbi cyane rero yamaze kumvikana muri FARDC. Intare za Sarambwe ndetse n'amadubu ya Twirwaneho bakomeje gukora akazi gakomeye. Baravuga yuko bakomeza kurwana urugamba rukomeye, ndetse ngo bagomba gusubiza inyuma ibitero bya FARDC n'abarundi. Uyu musirikare wa Kongo uguye ku rubuga rw'intambara aje akurikirana n'abandi benshi cyane barimo gufumbira umunaba mu mashyamba ya Kongo. Intare za Sarambwe zirimo kubivugana, ndetse amakuru mfite aremeza yuko abasirikare ba Kongo batangiye gutinya. Ubwoba ni bwose. Baravuga yuko intare za Sarambwe zirimo kubashakura ku manywa y'ihangu izuba riva.